米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。Paliasan nu kawas kita nai karurayan demak， 主使我们脱离困境。Sarikaka mapulung， 平安。Malatsai kita milayap tu suar nu kawas， 姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。I ulit 40 atsepang sakatusa atusir suarsa pasarakan ningda kako nai jihnutai talulungay refung ta terian ningda kako I kafkang no ongjoy pataneteken ningda parihatai kako saan。他把我从泥沼和深坑中拉出来，把我安置在磐石上，使我步履稳妥。诗篇40篇第2节。Sarikakao Madia o talulungay repong ko raraw at upasles o rarimaay kita sa pakalias. Nikaw rira paterlian no kawas kita yo matepal kita ito eman. Pasarakan ningra kita na ikatalawan refung. Mitlipot ko kawas ititaanan saka matumes no rihatay ko orib ita。罪恶和苦难如同深渊一样，而我们没有能力脱离这样的困境。然而，当我们陷入黑暗时，主光照我们，他使我们脱离恐惧的深渊。主与我们同在，我们就满有平安。Mitolon kita， 我们同心祷告。Tabangao o papalucuan aku kiso o pitiaran no urip aku kiso o ijer atau sapasama aku kiso urari hatai kako I laluma no dipilipot iso。主啊，你是我的盼望，也是我的依靠，更是我的力量与帮助。在你的看顾中，我必得安稳。Pakani I talamanay ang nganutapang si Yes Kristo mitolon. Amen。 Nanay mapalamat no kawas kiso， 愿上帝祝福你，平安。